Your grace and mercies brought me through. I stand this moment because of you. You're mighty. Your mighty hands brought me through. Your grace and mercy brought me through. I stand this moment. I stand this moment because of you. Your mighty hand brought me through. Samuel, 2 Samuel chapter 9. Verse 1 to 7. Ngalelinye lilanga Davide wabuda wathi sekwaphathe ngisho namunye yini lo insali yendlu yakasawula lengingamendela umusa ngenxa yaJonathan. Kwakukhona sisebenzi sasendlini yakasawula lekwakuthiwa nguSiba libito laso. Ngakho bambida ukuthi avele embi kwaDavide inkosi. Davide wafike wathi kuyena, "Nguwe yini Siba?" Yena waphendula wathi, "Ngiyingceku yakho." Inkosi yabuta yathi, "Sekwaphathe ngisho namunye yini wendlu yakasawula lengingamendela umusa waNkulunkulu?" Siba waphendula inkosi wathi, "Isekhona indvodzana yaJonathan, mane nje waxhwala tinyawo totimbili." Inkosi yabuta yathi, "Iphi?" Siba wathi, "Isendlini kaMakhire umsa wa-Amiyeli eLodebar." Ngakho inkosi Davide yathi ayilandwe endlini yakaMakhire umsa wa-Amiyeli eLodebar. Wathi Mefiboshethi umsa waJonathan lotalwa nguSawula nakefika kuDavide wakhothama akhombisa kumhlonipha. Davide wathi, "Mefiboshethi." Mefiboshethi wathi, "Ngiyingceku yakho." Davide wathi, "Ungesabi ngobe ngempela ngidakwendela umusa ngenxa yeyihlo Jonathan. Ngidalibuyisela kuwe lonke lelo live lelalila mkhulu wakho Sawula. Wena ke utabodla nami njalo nje etafuleni lami." Mefiboshethi wakhothama wathi, "Iyini inceke yakho ukuthi ungaze umakhe unakekele inja lefile njengami?" Ngakho ke yase inkosi yase ibita Siba. Ngakho inkosi yase ibita Siba sisebenzisa kaSawula yathi kuye, "Senginike umfana enkosi yakho konke lokho bekukwaSawula kanye nekwendlu yakhe. Wena ke kanye nemadvodzana akho netisebenzi takho kufanele nilime lo mhlaba wakhe nilethe tivuno kuze lo mfana enkosi yakho angeti ulamba." Mefiboshethi ke umfana enkosi yakho yena utabodla kanye nami etafuleni lami onke emalanga. Siba abasene madvodzana langu-15 kanye netisebenzi tatingu-20. Our spam Satan that we give him all the
Babe siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga lithuba lelihle in your presence. Kunasikhathi nasi uNkulunkulu inceku yakho iseme la ngegama lika Jesu etasikhonda ngelivi lakho. Semukela bukhona bakho. Semukele amandla lavusa uJesu kulabafile. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Na inceku yakho seyimile. Egameni lika Jesu Kristu ibonakalise ngayo. Asingaboni yona kodwa sibone wena usebenza ngayo. Membathise amandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Emehlo ethu akavuleke in the name of Jesus. Live lakho lisafundwa kulendzawo alehle ngemandla. Dibonakaliso atendeke ngelibito lakho ngegama lika Jesu Kristu. Tifo tiyaguga egameni lika Jesu Kristu. Babe siyabonga kuthi wena umehluko etimentonge letikhona la noma ikhesa noma ngisiphi isifo siyaguga egameni lika Jesu Kristu. Wathumela livi wabaphilisa wabenda bagejwa kufa in the name of Jesus. Nanamuhle esikhathini sethu usengakwenda wendele buhle nekuphakanyiswa egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ashayile Jehova thande egameni lenkosi. Sikhuluma kulamalanga bazalwane ngema-altari. Sithi tena siyikhaza lendzaba yel-altar sathi li-altar it's where the natural connect with the supernatural. Yindzawo lakhona nawufika wena muntu phaka wenyama uhlangana naletini awusuka wenene hamba yobuthi abantu basemhlabeni bayathi kangcono lento le. Awusanibonani bathanda benkosi. Li-altar yindzawo khona la uhlangana khona nalaba phezulu nalokungetulu kwakho. Li-altar kwesibili yindzawo la kufike futhi kwakhiwe khona ne-covenant. It's where a covenant is made. La kwakhiwa khona le-covenant. Saka sithembiso. A covenant. There is a difference between a covenant and a promise. A covenant ngila uNkulunkulu khona akha I covenant nawe iyambinda uNkulunkulu lento kusilendo la isho la kuwe na kanjani mtawu yena ubhindwa ngile covenant kanzi masikhuluma ngepromise covenant nepromise ipromise siyayenta songithusi sivumelana kanti covenant ikhuluma ngoNkulunkulu. Sanibona bathandwa benkosi. Sanibona bathandwa benkosi. So must ukhuluma ke ngaleli altar. Leli altar ngilasikhumana khona nalabangetulu kunathi. Mangabe uhambe wayinyangeni. Inyanga itafike ikutshele ukuthi lento le kuze isebenze kufuneka kube neli altar labo utabo ukhumana nayo khona hayi noma ngangikuphi nje but kutaba nendzawo la ukhumana nayo khona. Sanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Sitawukhuluma ngalo Musa ke manje. Lo Musa lovele ku covenant kuneli altar. Sanibona mathandwa. Sanibona bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Sibona Jonathan la akha I-covenant ayakha nabani na Davida. Hayi Davida akha I-covenant na Jonathan. But Jonathan akha I-covenant na Davida. Hawuyenti I-covenant nemuntu lo wiki kunawe. Ngike ngayichaza lenzaba ngathi Jonathan umdzala kuna Davida kakhulu. Hallelujah. Umdzala kunabani? Na Davida. But Jonathan lokuthi aze akhe I-covenant ayakhe na Davida. Kukhona la kubone kuDavida wakukhanza ukuthi akanako yena. Sanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Ngilesikhathi usibone phela ukuthi Jonathan abe inzanga yabo Eliabe.
hayi Davida abe mncane nakuphuma impi abe ngaphumi impi yena abeya etingomeni ayokwelusa. So nakabuya etingomeni ayokwelusa uyise nganyelanga uthi akathathe kudla ahambe amikisele bomnakabo kuphi na le empini. Uyahamba ke umikisa empini, nakaya empini uthi nayifika lapha empini ukhanza lama Israel abhaqile kume sikhwaga sinye ngGoliathe. Uyamemeta Goliathe uthi Goliathe, hey khiphana bemunye ama Israel edela nangabe angangibulala sitabatigcila tenu, kodwa nangabe mina ngimbulala nine nitigcila tethu. Davida nababhaqile laba uthi ke Davida yini le, ngiyawathanda la umagama la, yini le ndvo le leledzelela imbi yaSimakathe, kanti le ndvo le ayinayo yona icovenant naSimakathe. Wetzelela labane covenant naSimakathe yini le. Basike bomnakabo thula wena uyavama vele ukuthi phakamiswe yathi gabatisa thula wena. Bambinzisa ungavumi, angikhulume nawe ungavumi kubinziswa. Bantu bayokubinzisa kanti bakudlela umona nje. Base bafuna ukubinzisa kanti bakudlela umona. Babona kusunkulunkulu ukuphathisile bese baqala ukukhuluma bakufune ukubinzisa. Khubeka khuluma lento loyivako. Waqhubeka Davida, wasimayikhubekile Davida na Eliabe abekhona na Shama abekhona naye Jonathan abekhona abuka. Sigcino Davida wathi mine ngambulala lo mfilisti lo, but no mfana usemncane. Angathi yavela ngakubani suggestion lesase simmixe enkosini Saul. Wamikiswe enkosini wathiwa nangu mfana Solomon afikile ukhulumana ngemagama akasawakhulume lambe kwakho Nkosi. Kwathi wakhuluma Davida wathi Davida Nkosi ngicela ukuthi kubede namunye nje lo bulawa luvalo abulawe stress ngalento le ngiyibulala lento le. Ngaleso sikhathi akhuluma lokho Davida ula Jonathan uyalalela umangaliswa iboldness yamfana lomncane. Uthi ke Saul nasakhuluma na Davida ukhipha iCV yale sitha uthi mfana wami na iCV yale sitha lendvodza le yindvodza yembi kusukela ebumfaneni wena ngitshelwa nyalo ukuthi ubuye etimvini. Uthi ke Davida ngiyeva yindvodza yembi kodwa nami noma ngibuye etimvini ake ngikhiphe yakami iCV. Ngoba timo lesihlangabetana nathi sometimes tibhala iCV. Timo lohlangabetana nato empilweni tibhala iCV sami. Yabhala. Wathi Davida ngimfana lomncane nje ngangisendle ngiyacabanga babe Saul, you understand very well ukuthi what is a bear. Liphele malilwa liphele malilwa kuthiwa liyalwa liphele aliye emuva liphele uyolincoba ngakusulubulali alikhweshi noma ngalishaka kangakanani. Uthi ngalibamba ngalibulala ngalidwengula nganene kulidwengula ngabuyela ekhaya ngilejathile angaqedzi ngisetayikhipha yamfuthi lenye iCV. Wathi ngaphinza futhi ngalenye ilanga ngadibana nelibhubesi, akasho ukuthi ngadibana nemabhubesi libhubesi. Emabhubesini kunetigaba emabhubesini. Emabhubesi ahambe wodwa, ibhubesi alihambe ngalinye. But David wadibana nelibhubesi. Ibhubesi alihambe ngalinye ngoba athi ukuthi ayelekelelana ahamba ngemthimba ngeke nje ulikhanze lamba lodwa, but leli hamba lodwa sengiking sengilelilwe timbi alisadzingi kulekelelwa.
wadibana nalelo ke Davida leli leselingasadingi lamanye langawolekelela uthi Davida ngalibamba nalo ngemandla hayi ami kodwa sibakathe ngalidwengula ngalibulala ngabuyela nalo ekhaya ngilethele. Alisitshela iBhayibheli engifuna ukukhuluma ukuthi nje na ungumshumayeli bese uyayikhuluma indlela oyivako. Ngiyacabangela nje ukuthi Sawula wabe sowubuta boShama na Eliyabi ukuthi yeni wabuya nalo libukese wabuya niyakwadla la kusho wabuya nawe kodwa wena uqabanga ukuthi labantu abathita kabinze asasembi kwenkosi bangathini ngenteka kusibakhuluma bathi wabuya nalo inkosi asathi noma likhanza lifile yini nalo lelibheli wabulana kodwa asikathi noma wakukhanza kufile yini. But khona lapho nangasho njalo wathi Davida ngingambulala mina lo muntu lo. Uthi Davida lendvodza le ngitayilingisa le tatilwane letimbili ngathi bulala ngoba lo simakala hayi wena uthi nakathi Sawula hey wena mfana uyatibona nisunga kana usike Davida lo simakadza hayi wena man akukhuluma uthi lo simakadza man uhlupha ngoba ukhuluma nje awukabeki lutho la mcondo. Davida nagathi lo simakathe lo ngikhipha lebheleni nawe na uthi lo simakathe ake ucabanga nathi indwana ukukhipha etulo bese uthi lo simakathe lo ngikhiphe lapha itolo nala utangikhipha ngoba yena amandla akhe akaweboleki kumuntu akaqeli muntu. Hallelujah. Akahambi nemandla kwetshelekwa uthi ke la inkosini Davida lo simakathe lo ngikhipha lebheleni into angikhipha la lo ngambulala lo ngidawena njani lo ngambulala lo. Emakholwa inkinga yawo akhuluma kakhulu ngalokubulawa akakhulumi ngalokubulala. Ngiko sithi asithole amandla emakholweni. Ngomakholwa akhuluma kakhulu ngalabathakathi, akakhulumi kakhulu ngalokubulawa kwebathakathi ukuthi amandla ebathakathi afakwa ngaphansi kwetinyawo tethu. Instead ukuthi sikhulume lokho sithi lo uyajuba kudlalelwa la. Hey wena liBhayibheli lithi Ephesians uthi tonke izinto wathibeka ngaphansi kwetinyawo tethu. Kubeka izinto tonke ngaphansi kwetinyawo tethu kuthi kusho kude ngishona kunye la kushiya kungakabekwa ngaphansi kwemandla akhe Jesu lokithi ngaphansi kwemandla ethu. Lendvodza ke leNdavida mayikhuluma nale ngosi le ngosi kwangathi nayo ijabhiswa ngilabo mnakabo labathi asadi noma lalifile yini. Seyithi kulungile ke mfana wami because you insist sale uhamba kodwa bengingacela ugcoke nadidama ngoba kwesaba bazalwane kuyembathisana kwesaba nasingakhunyulwa njengalawo ngamangala ukuthi bantu bembethe bantu le ngaphansi baficile mafindo bembethe ngoba kwesaba kwenta njani uyathi kwesaba uze kwembathise ngisho le nyoka yayisaba kodwa ke saba ngafika enyangeni akubhakisa isikhumba senyoka akugabisa sona wasigqoka lapha ke mfana wami bese uyahamba uya kuye ngenhlonipho abesikhova ngenhlonipho lebekuDavida wagqoka hayi ngoba abona ukuthi kungamsita athi akabone lo muntu omzala ukuthi akungeneli ke lokho buka makhelwane uthi uyakubona laba ungalali ngisho kuwe wena make wena uliduku lakho. Hawu sanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Wagqoka Davida wathatha sinyathelo wahamba waphinda wathi enkosini uyabona nkosi akungeneli kungangidlisa yekela khamba ugqoka indoda labanye bantu. liBhayibheli lithi embathani Jesu yembathani simakathe yekele khamba embathiswa wakhumula wanela khumula wathi sengembethe leta lebengitembethe ngalela la waqonza kuwe abe khona Jonathan. 1 Samuel loyo okay asambeni
First Samuel chapter 7. Asambe siye Samuel 18 manje. Asambe siye First Samuel chapter 18. Samuel 18. Thank you, Jesus. Often the verse 1 36. Shishisa. Emva kokuba Davide akhulume na Sawula, Jonathan waba ngumoya munye na Davide. Emva kokuba David asakhulume nabani na nenkosi Sawula uyise wa Jonathan. Awusukanini madoda. Ngobe wamthanza njengobe atithanza yena. Jesus. Kusukela ngalelo langa Sawula wamlalela Davide ukuthi abuyele. Wamalela Davide ukuthi abuyele ekhaya kubo. Wathi akahlale naye. Jonathan wenda sivumelwane na Davide ngobe abemthanza njengobe atithanza yena. Baba. Bathi bo David na Jonathan wathi naka evala amagama lakhulunywa nguDavid. Lalela la. Uwakhuluma David ngoba in chapter 18 lo uwakhuluma David asowubulele bani? Ubuyele Goliath. Lokhu siloku umbuke njalo lo Jonathan. So nabaqetha kwa Jonathan kwase kuyamthatha. Kwathi asambe. Ake sambe. Buye mabuza. Wahle mabuza ungangami. Wasasambe. Bahamba. Labahamba labaya khona batawufike bakhe an altar. Sebabong 2 manje. Bakha an altar. Le altar nabalakha bathi sesichumana nalabangephezulu. Kuloko lesitawukwenta la si involve labangedulu. Ngoba nakutangwa khiwa le covenant kufanele bese ku-involve the supernatural. Wathi nabalakha leli altar baqetha leli Bible lithi base baqala ke manje sebashintshelana letimbahla dabo ngoba i-covenant bebasina bayenta i-covenant ikhona lo yenta in public i-covenant khona lo yenta ngale emasitheleni ungabonwa ngumuntu ninong2. Wow ngiyangiva bazalwane. Kuthiwa bebasina bayenta basikane khona basikane ngalamasodi bese bayahudla kuphelele hour solo bahudla letilonza kuze kuthi lesilonza nangabe siphola sishiye sibati lesisho icovenant. Awusanibonani bathanda benkosi? Kusale sibati hey wena kufuna unamathele naNkulunkulu unamathelane na Jesu nihudlane na Jesu kuze kube nesibati. Kusuka bese bashintshelana emabhande abo. Manje nangathatha ibhande langa lingawa lento. Nalo nathathe lakhe kuthiwa kuyinkulumo ukuthi emandla akho ngoba emandla akho nemaphoyisa la emandla ayati emaphoyisa ayati ukuthi emandla akuphi na alalukhalo once iliphoyisa laphakamisa so kude emandla loba nawo phela emandla swe. So elukhalo libhandi lisho na lisho emandla akho sengemandla ami. Bashintshisela nemabhantshi yeyi wena lobona wena sawubona mina. Bashintshisela nemasoti emva kokuba sebashikishe la bashintsha banika nemasoti akhe. Timbi takho setimbi tami. Okusho ukuthi nangabe kukhona indvodza buye lapha dlamini. Nangabe kukhona indvodza lengaqhamuka nawe sowungabona nje indvodza lengaka itoshaya lendvo le. Lo ngazi ukuthi ngumzaka ngakubamba ngesandla ashaye ngako na kodwa lo nemandla kulo udasta kafika athi ngabona lo ukuthi lendvodza le ngeke ngize ngikhone utawuthi nayithi yasonzela abese uphakamisa lesibati yabona lesibati iyafulathela ibuyele emuva ngoba lesibadla laphansi ngoba lesibati siyakhuluma sithi noma ngangibulala nyalo yendvodza kodwa ngiyakutshela khona lengakhe sivumelano naye longamati litawushona ungekho. Atle ndolena simelane yangelekelela lento.
Yangelekelela ema-elders yangithanda bazalwane. Yangelekelela abafundisi labangenyanyako bathenge imvombatana bathi ayithi mina ngijola nayo. Mhla futhi icala lenvombatana loku advance la kimi kwakungithambama kokusihlwa sesiyawulala kwangena imessage yathi nri wathi ngiyayibuka le message yathi hi I'm missing you ngaqanshuka ngathinza lo mngani wami la celeni ngathi hey baby uyabuka yini wathi ma uhlushwe yini lo muntu ulahlekile besho kumuntu lamadeko hayi wena ulahlekile wathi hayi but umoya wami uyangenyanyisa wathi kwangakapheli bo 15 minutes yaphindze yangena le yathi yathi you know what the last kiss you gave me yesterday is still ringing on my mind. Ngaphize ngamkhombisa wathi still ngisasho ulahlekile. Uyathi kumnanzi edlamini kuphila nemfati akwethembe ngisho noma sebasho nje. Eme ngakuwe asino ulahlekile lo muntu. Sigcino wangaba sasenda message washaya ngasinangithe hello wathi kodwa mama phela ngoba sethembisene sitawubonana sekwente njani ku ngathi ulahlekile wasangalahleka ngathi umfundisi shodweni kwangikathi ke manje sibukana ke nemkami naye ngiyabona kuswathi ha na indvodza ngiyiphikela indvodza ngiyiphikela na umrasho mase wena ntombi ngubani wena kwasijucu siphelane sekude info lenyentako ngena lucingo nawe nageni message lucingo ngagcina ngathi hayi no man bathi hey umuntu wasengutheni uyablock umuntu kanje imblock ngablock ngathi sengiblokile kwashaya nga-private number ke manje kwabathe ngitshela ke ukuthi ublockwa kanjani ke private number toti ngasukuma ngahamba ngaye emaphoyiseni ngafika ngathi ngisiteni bukani nathi kanani ngisiteni maphoyisa bathi bamshayela angabambi akathi ngoba unesim card nje lethengelwe mina nje bathi amaphoyisa casta uhamba simfune simthole amaphoyisa letindlela tawo tokufuna ayilocate inombolo ayithola ingalanga bombi kwakhe wayithola bamthola bahamba baya kuye bafika bathila lalela la umendani lo mfundisi ngoba naka MTN naku lokwentako wentani ngalomfundisi wathi cha Nkosi yami ngicela amaphoyisa Nkosi yami nihambe ningixolisele abuye amaphoyisa athi mfundisi live Bible lolushumayelayo lithi ixolela amashumi lasikhombisa lapha kwasikhombisa simtholile lo muntu kodwa uthi ucela ukuthi umxolele ngithi nimxolele nje wentana bathi uthi te uyakuthanda ngathi mhlawumbe ke nyaloke ngoba nako emaphoyisa samthole kutawuba ngcono mhlawumbe kutakwedlula ngathi ngisethe kutakwedlula kana ngabutelangene kaphinze abuye kanjalo hey wathaka abuye kanjalo ngasangana ngaphetha ngabuyela emaphoyisa ngathi lo muntu wangihlupha lo bathi hayi asesimlanze ngoba sesiyamathi sinihlanganise mhlawumbe khona la tawukusho ngiyabona amaphoyisa khona amaphoyisa akakholwa onke phela abasi lo muntu lo uphika lite man ngaya emaphoyiseni ngathi nangithi nje ngiyafika emaphoyiseni ngangena ngasingena ngakhanza kuhleli ngasinangithi nje ngiyangena kwasekwenda nje ngahlala asemaphoyisa yentomathana kodwa umentana lo mfundisi wathi ini asudlala ngabe yewe wena asudlala ngabe lona phela sinawe siyatana kwangathi khona into lengibamba
nako ngathukuthela etehla kuyembe kazi ngaqhuqa kwasukuma liphoyisa linye lentombazana lamthatha lahamba naye laya ngale kulelinye office lafika lasintombazana chazela mine kwente njani chazela mine yasintombazana lalela khipha ucingo lwakho ulubekela uluqishe luboka nami ngicishe bese siyakhuluma kwakhishwa incingo tabe kwaphasi tacishwa wathi asikhuluma yathi intombazana lalela umvu wemthetho emhlabeni khona tindwe lesitenta singathanzi la emhlabeni la kude umsebenzi uyati nawe kuthi la kukhona abantu ekuthiwa dingabe labaniketwa imali kobulala lomunye umuntu ambulalo kama sikulula nokuyobulala umuntu but because lo muntu akana mali ufuna imali uyahamba nami anginamali ayikho nje lento ngisho ngemfundisi ngithengiwe ngibhadelwe ngilabanye abafundisi la kamanzi mina ke ngeke phoyisa afu umfundisi utophila nje kuphela nje kusinje aphuma ephepheni nje phume nje ephepheni nje banginikile lencane nje sekusele nje uyabona nje lokho abesathukuthele nje bese iyakhona ke kubungishayile nje wathi ngibani wathi hey ngiko ngitsiteqisha la ngisiso silima ngeke ngilume isandla lesinginika kudla noma ngangibamba ungifonyo uthi ngithi ngeke ngikutshela babuye abasiqinisa imfundisi kude lesingakwenda ngahamba wabe ngiloqhubekile ema elders arm ambidela lapha eDule office eta nemaphoyisa nontombazana afaka sema elders sesitokutshela ke mvane bantu uyeva sitokutshela nje kahle nyalo ke lo wethu umfundisi lodlala ngaye ngoba bakuphathele sesitokutshela ke thina siyakholwa thina ngeke sikwente lutho kodwa la lo mfundisi lo unetihlobo tikileke takhe takubo longatati nanga beyaqhubeka nje nale mali lo ngeke uyithola nale mali uyahamba ngoba khona longabati sine uyasati kodwa khona longabati sivumelwano sisho ukuthi ukhona longamati kodwa watiwa ngimi kuphela na kanjani kubeka phela khona longamati siveta sibati khona longamati lengekha naye sivumelwa neCalvary khona longamboni ngemehlo enyama kodwa ngiyakushela nginesibati sakhe angasukuma yena uhlaba uyatamatama wawungekho nangakha naye sivumelwano ngasense sakha icovenant naye le covenant no one can break that covenant ungakwenta noma ngabe yini kimi but lalela kune covenant khona icovenant lenemandla bantwana bakaIsrael sengiyavala ngiyatandaza bantwana bakaIsrael bayayatisa lento yecovenant bayayatisa lento yealtar that's why uma ufunza Genesis chapter 25 utawukhanza Esau na Jakobe Esau na Jakobe kune covenant labayenda ngesikhathi lo athengisa ngelifa lakhe loku Jakobe kwathi lalela lento lengikhuluma ngayo le ayisimdlalo let us make an altar and make a covenant let us connect with God kuthi kude lo uyayiphula lento lesiyenda nawe namuhla
Bible lithi noma abesakhala iso asalifuna lifa lakhe nangetinyembeti akazange lithola ngoba nakwakhiwa le covenant God was involved. Wafa Jonathan, wafela emini Jonathan, wasafile Jonathan, yahamba iminyaka, Davida wathola wahlala esihlalweni manje sebukhosi, wasakahlala esihlalweni sebukhosi, li covenant leyakhiwa kule altar. Oh my God. Le covenant leyakhiwa le kule altar lesiyakhuluma kuDavid. Yamgududa. Wasukhona yini? Khona yini? Silapha nje thina nawe wathi kuna Jesu ekhaya lo wakha nami nawe wakha le covenant yemgududa ugududwa ngumusa lamuhla uyabuta ukuthi ukhona yini ezakhele lengamane ngimendele umusa. Lo Musa ulandza lesebalahliwe. Lo Musa ulandza lesebatseliwe nabo batitsela. Mephibosheth naye abesatitsele kwa yena impilo iyathathana impilo kujikijele lo Deba. Impilo ngakuthatha kujikijele lo Deba. But kuba nelanga lelingeke lajikiswa ngumuntu. Langa le Musa. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2 athi njengalo sibambisene naNkulunkulu emsebentweni wakhe longaka siyanincenga sithi yemukanani umusa waNkulunkulu ningawendi lide ngoba uthi ngikuvile ngesikhathi lesifanele ngakusida ngelanga lensinziso kuba nelanga lemsa wemuntu. Lamuhla kulelilanga lemusa la kufanele wena khona ude la altarini bese ukhumana nalabangetulu. Ukhona yini ngamane ngimendele umusa endleni yaSawula ngenxa ya Jonathan. Lalela umusa nkosama unanzaba kusibaphendvula bathini bantu ngawe ngoba uNkulunkulu udumdazibheni wemuntu. Buka ngoba uNkulunkulu wabuta kuziba labeka lahle Mephibosheth ngoba ziba bekusebenzisa la kabo Mephibosheth banela kufa batali wamthatha wamixa le kube nginamhla ngathi wamixa emzimpofu ngoba sishosha. But umusa wathi usekhona yini waphendvula ziba wathi ukhona umsa wa Jonathan wangagcini la kuthini ukhona wase uthi mane. Uyabona nje la kuwe kunabo mane. Uyabona nje mina masangithatha lo mfathi Dlamini intombi yami nje ngikaniwe ngijabulile ngijabulile ngizothi nayo ijabulile kwafika umuntu wale ngakithi wathi yentombatana kaMavuso eGalile yentombatana kaMavuso eMantanga kuphele bafana ile ngakini. Uyayathi into lo yakwe usini uyavuma lokuba ngumzanyana webantwana loluwewe lebantwana lotala ukhanza lapha ushona kusuka kwakubutwa legudzeni ke kubutwa kulabantu kuthi wawukhona lengamentela umusa kalafa kuthi abengaphendula thini lobutwa lomkami kanje abengathi kukhona kona lokumfana kwakho ngaze kufike mane sekwatala kakhulu nala kuwe nje kuyashiwo mase kwatala kakhulu sikuthi longathatha lo lalela la kuthi umdustbin wemuntu uNkulunkulu. But lo Musa nakangabeme eziba amention Mephibosheth lo sishosha ungacabanga sabedlala sishosha sichwala asimikiswe embi kwenkosi kulichilo. But umusa wasimlanze. Umusa wathini? Mlanze abuyela. Wathi ngivumusa namhla khona abantu labentela umusa namuhla.
kunemusa lamuhla lolandze umuntu ustrugglishile for some years wagcitshwa phasi but kunemusa lokulandzile namuhla. Inkinga yakho kusona ukwamemukela iJesu. Asimene ngenyama. Lo musa ongaka sewungatholwa wane wanele bonke lo musa longaka